أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين ومن صار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهدى وسلم تسليما كثيرا مزيدا يتوالى إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المشاهدون الكرام
أرحب بكم أجمل ترحيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, mga katautay manghuran balhulmat, nagdurong og hawak tumahapon ini, hitukbaltan nyo pa Allah subhanahu wa ta'ala magsama-sama, in pamudji, iban pagsarang sukul, paamuin, kanikmat-nikmatan niya katu tanyo, di masaypua mga kiyaulungan sin Allah. Nikmat, biyay katu sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha. Bangyo itungun in mga nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala, di nyo yan mabista. In taud mga katautay manghuran, daing namayan ha nikmat pangatud, pangdungog, pagnapas ini, kasambusin pamaranan, di mabista katan mga katautay manghuran. Sa lagu-lagu na tuod nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin panghidayat niya katu tanyo, mari paagama Islam. Amuin lang ta, yari rin dihaini, inhi kalapas katu tanyo, daing hakabin sanaan dunya, labi luba na tudakul kajul janaan haadlaw akhirat. Apabila biyog bukan tanyo, in amuin agama ini, agama Islam. Mahuli niya mga katautay manghuran, in pangadjian tanyo awak tumapon ini, amuin solution lang ta. Sin problema, sin kamatauran hazaman tanyo ini. Amuin lang ta, nagpo-problema, nasususa, in mga manusia, ha mga nikmat din doon kanila. Mainkan aun nikmat, sumakawa, masi halong problema, halong kasusahan, sambatan si magbibisara, bang upama kunha nikmat alta, aun alta problema, wayroon alta problema ra, ay ikaw, nauno na yung kahalan biya ini mga katautay manghuran. In asal-asal sin nikmat ini mga kiulungan sin Allah, hikasan niyang pamanusia, sumakawa, hazaman tanyo ini kamatauran sin manusia, buat malaingkanin mga sila kiaulungan sin Allah Ta'ala, halawm sila problema mga katautay manghuran. Unuhang kanyat to, maing kanyaun sila na kaya lilibutan sin mga nikmat, in sabab niya mga katautay manghuran, amo na lang ta, wayroon in barakat din doon hanikmat yan. Hangkan na yung pangadjian tanyo awak tumapon ini, mga hinang-mahinang sabab hikadawhat sin barakat. Sabab in kata nikmat mga kiulungan sin Allah, bukun in karayawan niya hataud. Sumarawa in karayawan niya, laong sin mga ulama, amuin piya pagbarakat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin nikmat hikasanyang. Adapun in nikmat naig dan doon hayan in barakat, na misan paaturun ta mataud nikmat, sumakawa in hakikat niya, amo na biya sin pagkarungwan tanyo biyayaon, halawm problema in mga manusia. Natagnaan tanyo mga katautay manghuran, mura-murahan, amuin, magmumpaat ka to tanyong in pangadjian ini, mahinang kita nyo, dahil nga mga ipon sin Allah Ta'ala, nagdarasin barakat. Nagdarasin barakat, dahil nga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amuin, magkasanyangan sila, magdapa-dapa sila, sin mga kanikmat-nikmatan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muna-muna, inhatihan sin barakat, hiya khairun sabitun daimun ma'a ziyadatin wa nima. Siya nalong niya in karayawan, tatap katutog, sarta magdugang iwan magsulig. In barakat. Wala takunu illa min Allah Ta'ala. In ini bukun den kansiyo. Sumagawa day nga Allah subhanahu wa ta'ala tunggal.
yada'uha fi man syaa min khalqihi. Amo inihanug hara niya kan siyo-siyo na in karayaan niya dahil nga mga ipon niya. Mura-murahan makalamod kita nyo rin kanila. Amin kahanug haraan sin Allah Ta'ala sin barakat ini. Apabila tanyo kabawbuan, in amuin pangadjian tanyo waktu mahapon ini, mga mahinang sabab, hikadawhat sin barakat. Na apabila inipon yaon na kanyang barakat, ala wajhin la yuhsa wa la yuhassu zahiruhu fayakunu mubarakan. Magdapa-dapa na siya, sin kasanyangan karayawan, di na mabista, lahil iban batin, halom kasanyangan mga katawtay manghuran, magdapa-dapa sa sin karayawan, sawab mayta, payakunu mubarakan. Maun na siya, dahi nga mga tao, mabarakat. Dahi nga mga tao, mabarakat mga katawtay manghuran. Na, atas hangpo para kala mga kiulungan sin Allah, biyaktul kato tanyo, sin mga ulama, dahi nga panghindo, sin Nabi tanyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hangpo para kala, siyara kato tanyo, hindo kato tanyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila tanyo kabawbukan, makadawhat kita nyo barakat dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Tagnaan tanyo mga katawtay manghuran, panagnaan niya sipat, mahinang sarab hikadawhat sin barakat at dua. Amo na in pangindua ang mga katawtay manghuran. Laungta, mga yuin ipon, pa Allah subhanahu wa ta'ala, barakat, hatungod sin rijiki niya, maman papagbarakaton in rijiki niya, in alta niya, in ahli niya, anak asawa niya, sampai in amuin, manusia katilibot niya. Mga yu siya dua pa Allah ta'ala, sin amuin hanugharaan sila, barakat mga kiulungan sin Allah. In ini biyabay kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ha mga kahadis-hadisan niya, amuin long ta tungod sin pagduaa. Biyay kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayati Imam Tirmidhi, daing hadis daing kan Ibni Umar radhiyallahu anhuma, yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, man futiha lahu minkum babud du'a, futihat lahu abwabur rahmah. Hisiu-siu in naukab na kanya in lawang sin pagdu'a, na naukab na roon kanya in mga lawang sin rahmat. Bangkitan niyo kiaulungan na sin Allah Ta'ala, hanugharaan niya nakita niyo barakat, iban katan karayawan mga katawtay manghuran. Nasarang tanyo ini pangayoon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab karna in katan uno-uno, bang bukon ding Allah ta'ala, di kita nyo makadawhat. Sampai lang ni Aisha radhiyallahu anha, in chinyelas, mapitas, sarang mura pangayuan pa Allah ta'ala, gantian kayo mo yung chinyelas mo yan. Sabab bang di kahandak sin Allah Ta'ala, amuin, makachinyelas ko magbalik, na di na kau makachinyelas ko no waktu. Sarang nakita niyo mga yu dua pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga katawtay manghuran, in pagpangayu dua ini, pangayun tanyo dua pa Allah ta'ala in papagbarakatun, in kabuhi tanyo. Hambuk hinang mga katawtay manghuran, apabila tanyo kabawbuhan, na tanto to di na dya kita nyo makabutas, daing hapangayu dua asin barakat. Uno inhinang ini, amo na long time pagsambahayang witir. Sambahayang witir, yan halawm, dua hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, dua sa lagu-lagu, hatungod mga yu barakat. Biyay kato hi Hasan anak Ali radhiyallahu anhuma, riwayat Imam Tirmidhi,
Laungnya allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hinduan ako sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fil witir. Mga kabtangan batbatun ko halom sambahyang witir. Uno ini, Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma atait. Sampai pakahinapusan niya, hadis sahih mga kiulungan sin Allah. Hati niya, bangkaw magwitir, hikadua amu halom sin kunut yattu, Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, ya Tuhan ku hidayat aku, biak simpang hidayat mo siu-siu na in mga kehidayatanmu. Wa afini fi man afait. Lapas ako biak simpang lapas mo, pamangamano siya liapas mo. Wa tawallani fi man tawallait. Parihala ako, tabang ako, tulong ako, biak sin panulong mo, pamarihala mo, ha mga ipon piarihala mo. Wa barik li fi ma'atait. Iban papagbarakat ako, ya Allah, in uno-uno na, kaya rihil mo, kaya hanughara mo. Subhanallah. Dua ang mga katawtay manguran na sakop niya. Inkatan ni'mat. Kaya pangayuan mo dua pa Allah Ta'ala maman papagbarakatun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na in dua Hindu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iniyan matajam. Matajam mga katawtay manguran sabab iniyan wahi. Dahil nga Allah Subhanahu wa Ta'ala nabang tanyo ni kabawgbukan amin dum-dum magwitir kita niyo. Pag uwos yato magkunot na kita niyo hasa alom sambayang witir di nasadya makabutas in pangayutan niyo dua murah-murahan. Ya Allah, ya Tuhan ko, papagbarakat ka kuingkatan kaya rihil mo, kaya hanughara mo. Amo ini mga kiaulungan sila Allah yung panagnaan. Pangayu dua pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai longta in amuin kaunan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pangayu niya dua apa mga tao magtiyaon. Piaragbus na kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hasupaya makadauhat kita niyo barakat. In kaunan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila siya mag-congratulate ha mga tao ba gutiaon uno in kabtangan niya hindu kato taniyo amo na in kabtangan barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin. Kabtangan dua pangayu barakat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mga katawtay manguran Hindu kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatungod sin amuin bang aun piag anak bago. Damikian Hindu anda kita niyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dua tungod mga yu barakat. Pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu lak fil mawhubi lak wa syakartal wahib wa balagha syuddahu wa ruzikta birrahu. Na ini nikatan mga katawtay manghuran daing hadua Hindu kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kabakan tanyo yan hahisnul muslim. Bangkitan nyo mabaya barakat na muna-muna amuin magdua kita nyo pa Allah Ta'ala. Diya sin mga Hindu kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in iyan kabakan tanyo kitab Hisnul Muslim. Hapalun tanyo mga katawtay manghuran. Damikian in pagpangayu barakat ini Hindu dakato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hasupaya kita niyo malapas daing pasuk mata. Pasuk mata mga katawtay manghuran. Sarang dakita niyo mga yu barakat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab inya to hikalapas kato tanyo daing pasuk mata. Biyaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam Ida ra'a ahadukum min nafsihi wa akhihi ma yu'jibuhu falyad'u bil barakah fa innal 'aina haqqun. Apabila kau nakakita
Apabila hambuk din kanyo nakakita, dahing haginhawa baran niya. Atau atay manghud niya, na ajaib siya, na sarang siya mga yuda barakat. Sabab mayta, pa innal ayna haqqun. Sabab bunnal tuod in pasuk mata, long sing kita evil eye, in iyan matan. Bunnal, riwayat ihakim. Bunnal mga kataw tay manghuran in pasuk mata. Amo na lang tay mga yu kita dua, Allahumma barik alay. Dua ara, hatungod mga yu barakat. Aw nambuok, nakura, dahing ha panubo, hi Umayya ibnu Khalaf, in kaaunan niya, na-ajaib tud siya, na-hailan tud siya, sin ginhawabaran niya. Sampay hambuk adlaw, imatud siya pa sa amin. Laong niya pa sa amin, way wiyan hansam, way wiyan kawasa, way wiyan alta intaud. Nahailan sa sin ginawabaran niya. Pag sugpat niya, bigla na sadya niyatay. Uno ang kanya mga katawtay manghuran, sawab sin pasuk mata. Kiugdan niya in mismo ginawabaran niya. Hangkan na biyaitaan kita niyo si Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila kita niyo mahailan, misan pa pag ginawabaran tanyo, atawa patay mangud tanyo, sarang kita niyo mga yu barakat. Diyan na sinumian kita niyo, Allahumma barik alay. Atawa barakallahu lak. Atawa barakallahu fik. Atawa masya Allah la quwata illa billah. Ini day nga protection, day nga pasuk mata mga katawtay manghuran. Hambuk sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam Amir ibni Rabi'ah. Kiugdan niya sin pasuk mata niya hi Sahal ibnu Hanif radhiyallahu anhuma. Kiugdan mga katawtay manghuran, nasakit na. Unin biyayta kanya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala barakta, di mo kakalaw niya pangayuan barakat intay manghud mo. Amo na in imyani Amir, Allahumma barik alay, kya ulian hi Sahal ibn Hanif. Namo yat mga katawtay manghuran in panagnaan. Hikarua mga katawtay manghuran, hikadawatan yu barakat as-sidqu fil muamalah. Amuin hatungod sin pagdakang-dakang, pag-usaha, iban katan transaction tanyo. Hinang tanyo, adlaw-adlaw, sarang tanyo paunon in kasabunnalan. Amo in tinggalan tanyo yung pagputing, atawa pangakkal. Kal na in ini, mahinang ini sabab ikadawhat barakat. Biyayta kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Riwayat hi Imam Bukhari bani Muslim, dan kan Hakim ibn Hizam radhiyallahu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala al-bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa. Sabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in magbira kang, in iyan magpi sila, saluhay di pa sila magbutas. In mamimi, magpi sa sin kabayaan niya. In magdadagang papiun niya, in kabayaan sin mamimi. Fa in sadaqa wa bayyana burika fi bay'ihima. Diayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila nagsabunnal sila, wairoon sila nagputing, namunnal, in amuin kaunan nila kadua, sabunnal sila, wabayana, iban piatarang, sintiap-tiap hang katao, in magdadakang, wairoon siya nangakal, hataw magbibi, in kaaiban biyayta niya. Di niya akalan, long niya inilong niya, bago sa kalihati daan. Ay ikaw na. Ininilong niya, presyan long niya istayan, sa kalihati, 2 adlaw na halo. Na, apabila in kaunan nila, nagsabunnal sila, honest sila long tabihan. Sarta, piatarang nila, buri kalahuma fi bay'ihima, papagbarakatun kanila kadua, in pagbirakang nila. Allahu Akbar. Sumangawa wa in katama wa kaddaba, apabila
nag-akkal na, tiapok na, in kaayban, way niya na biyay taan biyayan, ada kalaw niya di mami, diupang niyak kalan niya, long niya bago, sa kalihati daan, halo hatin dakangan, wakadaba, nagputing na sila biyayan, muhikats barakatu bay'ihima, maig in amin barakat siyan pagbirakang nila. Biyayan mga katautay manghuran, hati niya, hapag usahasin kita niyo, sarang tanyo paaunon, in amuin, mahinang kita niyo sabunal, hakabtangan, hakakahinang, di kita niyo magpangakal. Di kita niyo magpangakal mga katautay manghuran. Hinini, hambuk waktu, zimatu Rasul sallallahu alaihi wasallam hazaman niya. 5 bay siya pa amin pagdarangan mga kakaun, pagdarangan kakaun. Mga kato hazaman tanyo ni mga buwahan biyayan. Unin si Rasul sallallahu alaihi wasallam biyutang niya in 5 niya. Siyod niya pa amin baba yatto. Pagkita niya yatto basa mga katautay manghuran in baba sindakangan. Laong ta masuk na mahalo biyayan sa basa na biyayan. Unin biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma hada ya sahibat ta'am, uno ta laong niya inamuin jimatu hamuin kakaun ini, dakangan mo ini. Laong sin amuin tao yaon magdadakang asabat sama ya Rasulullah. Kiugdan laong niya sin ulan ya Rasulullah basa. Nenhinang niya, biyutang niya pababa yat tubiyaya, na supaya di kakitaan si mamimi. Unin biyayta si Rasul sallallahu alaihi wasallam, afala ja'altahu fawqat ta'am, di mo kakalaw niya inihinang ibutang pataas, kay yarahun na, sa supaya kakitaan si manusia. Di ikaw makapangakal pa manusia. Ampa biyayta si Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ghasya, falaysa minni, siyo-siyo in mangakal, mangunli, mangdupang na bukon dayong kako. La ilaha illallah. Nabang bukon na kita piwas na namuas na katwin Rasul sallallahu alaihi wasallam, malayo na kita dayong habarakat. Na ini ni mga katautay manghuran, hati niya sarang tanyo paaunon in amuin pagsabunal tanyo biyan. Di kita nyo magpangakal. Na ini ni jima jatu azaman tanyo ang tanda hati ko ini aun usahab yan sumagawa halong problema imano siya. In magtitimbang siya sa puti in timbangan. Laong tayo niyang 2 kilo ista sa kalihang kakilo iban tunga da ista. In magdadarang ista biyayan bago fresh sa kalihalo hati 2 adlaw na. Na ini mga katautay manghuran maigin barakat ng si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aon pa amuin latest mga katautay manghuran hapaghadjian. La ilaha illallah. Amuin magdakang sin kambing. Ghost kambing mga katautay manghuran. Ngianan tanyo ghost kambing. Sa bang mga subuhon. Wayro ni kapakita biyayan. Wayro ni kapakita kambing. Uno ini mga katautay manghuran. Timpo pagadjian. Jima jatu. Sampai piatumtuman na sin mga kaguruhan tanyo. Ayaw maghinang sin biyayan. Sabin iyan. Langgal sarayan in iyan wayruun kamatanan niya subahat yan in pag-usaha pagdakang kambing ghost kambing sabab din dito haula Saudi mga katautay manghuran Makkah in kambing in halga niya daing tunggatus pataas in halga niya yan na in sila ini magdakang kambing ha mga magahadji. Amoy naghadji tamat to iban kiran, laong ta dam nila iban pagkurban. Inhalga mga katautay manghuran hanggatus kapituan taglima riyal. Na ini tanto na sadya inu-inu in mga kaguruhan tanyo ay kauhaw no makabakambing biya ini luhay ini. Sampai piangaso nila mabaya sila kumita pariksaon bang aun kambing biyayan luhay. Wayruun hikapakita mga katautay manghuran. Wayruun. Sampai hambuk din kanila darangan biya ini. Ghost kambing biya yan. Suong dumarang ang mga maghadji Indonesian.
na mataod sila ini biyan, in mga Indonesian. Laong ta, mismo sila na nag-story biyan, kiyugan na sila. Huna-una nila biya mga mataod ini, untong, simpagdarang nila kambing din. Mga Indonesian, mataod din dito nag-haji. Na laong sin Indonesian, haway roon pa nami, kumita kami laong niya sin kambing bihon na mo yan kanyo. Habyan halka. Unin jimat to mga kataw tayo manguran, in karudduhan niya, way roon da, na awning pagbi kambing sab, way roon ni kapakita nila. Para kala subahat mga kataw tayo manguran, way maig in barakat habya ini dagbos sin pag-usaha. In kaibanan, yaon na nagtatagad, haula Saudi, magdakang sin kambing. In kaibanan, bukon in maksud matto, biya mga mag-guide, magdajamaa. Sumagawain maksud, magdakang kambing din dito hato. La ilaha illallah, na inini hati niya. Jima jatu mga katautay manghuran, biya sinbiyay takato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila in pagbiragang, amuin, wayroon katarangan niya, wayroon atin niya, kamatanan, kakitaan mo bang aun, asuhon mo aunin kambing, dakangan biyayan, wayro ni kapakita, na inya tumaig in barakat mga katautay manghuran. Inya tulang tapagpatumtum, pamanga sila, amuin maghinang sinhinang biya ini, inya tutumtumun nila, di yato'y kamumpaat in alta. Sabin alta yato, wayroon barakat niya, na in alta pabila, wayroon barakat niya, di magmumpa at mga katautay manghuran, sabab in kiyo hilata, amuin pag-ibadat sin mga katautay manghuran tanyo mag-haji. Ampay nini liyangan mga katautay manghuran, sabab mismo in Rasul sallallahu alaihi wasallam, namuas, kato tanyo apabila kita nyo mangakal, hisiyo-siyo inang dupang nangakal, bukon yan daing kako, daing nga umat ko ng si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iban inyat to supaya makaanib in mga sila maghahaji mga katautay manghuran, humali kamo ha mga sila yan, amuin magdarang kambing, sin amuin di mo kakitaan, ghost kambing lang tabihan, wayroon kambing hikapakita nila. Na inhikatu mga katautay manghuran, mahinang sabab, hikadawhat tanyo sin barakat, amu nalong ta, in al-qana'ah, wat ta'afuf anis su'al, amuin mahinang kita niyo, satisfied, atau magrida kita niyo, pa diin na, inamuin, biyari kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, matiyo na ka, mataod, in kita niyo nagririda, pamin parbahian kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta in sumabar kita niyo, dahil nga amin mangayo-ngayo pamano siya. Mangayo-ngayo, di kita niyo maghinang simbiat to. Sabab inyat to, hati niya, dahil nga panghindo kato sinaara ma Islam, hasupaya maawon in kahulmatan, pagkatautan niyo, at walong sing kita pagbaran, nagbabaran in Muslim, bukon siya amuin mangayo-ngayo lang tabiayan. Sa piaon niya in pagsabar niya, iban nagririda siya. Sinamuin biyari kanya sin Allah ta'ala misanda tiyo-tiyo. Bukon siya amuin mangayo-ngayo biyayan. Na ini ni mga katautay manghuran, biyay takato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Ahmad fi musnadih, sabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Allah tabaraka wa ta'ala yabtali abdahu bima'atah. Bunal to din Allah ta'ala, tukasun yan ipon, sin amuin, dirihilan niya. Tukasun yan kita nyo mga katautay manghuran. Bang tiyo kas kita nyo sin Allah ta'ala, sin kasabar, pagrida kau. Ayaw kau mang jangki, patay manghud mo. Ayaw kau mangayo-ngayo, sa sabar kau, yung pagrida kau biyayan, hama puasinang mo inamuin, paglugto, pag-ubos in result niya, tiyo-tiyo da, pagrida na kau. Bang mataud, alhamdulillah, inyan tiutukasan, apabila kita niyo, bang kita niyo magsarang sukul na pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiyata si Rasul sallallahu alaihi wasallam, paman radiya, bima kasamallahu azza wa jalla lahu, barakallahu lahu fihi wa wassa'a.
na isiyo-siyo in nagrida. Padiin-diin na imbiyari kanya sinallahu ta'ala, papagbarakaton kanya sinallahu ta'ala, indihil kanya yaun yanughara nikmat, misanda tiyo-tiyo, wawassa'ahu sarta hasabab yadto, paluagon na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasabab may ta, pagrida ta mga kataw tayo manghuran. Wa man lam yarda, lam yubarik lah. Na ada po ni siyo-siyo, sabi hindi magrida, amuin, magmasukal siya, paamuin pakadaran, may ta ini, tiyo-tiyo din kako ini. Mangjangki na siya mabut, mangjangki na siya patay manghud niya, manakaw na siya. Na inya to di papagbarakatun kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sahahahu al-Albani fi silsilatis sahiha. Hadis sahih mga kataw tayo manghuran, hatungod sinamuin, long ta magrida kita hari indiin na inamuin, biyari katu tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, may nang sabab, hika papagbarakatun sin Allah subhanahu wa ta'ala, sarta paluahon niya biyayan. Narain diya ini mahati tanyo, in barakat, bukun siya long ta hataud. Bukun na kataw tayo manghuran. Sumakawa in barakat, misan siya tiyo-tiyo, in yadto, apabila yadto yung pagrida, satisfied ka biyan, papagbarakaton kayo mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. So, misan na mataud, bang wayroon pagrida mo biyayan, na wayroon da. Di day kasanyang, kita tanyo ng kahalan sin mga tauha Manila yon mga kataw tayo manghuran, long tayo mga nag-kurap na yaon long ta, nadayahan na sa ni mga tao yaon. Milyon pilak na na banga laom account nila biya na bangko. Sumagawa may tayaon masi-masira masi magkurap biyan. Sabab may ta, wayroon pagrida, wayroon satisfaction sin pangatayan nila. La ilaha illallah na. Misanda, hipo na, nabud na sin pilak, bang wayroon satisfaction, wayroon na kasanyangan. Nabiyan mga kataw tayo manghuran, in amuin, hikatu, sarta amuin, sabaranta, ginawa baranta, di kita mangayo-ngayo. Sabab ini mga kataw tayo manghuran, mahinang sabab papagbarakatun sin Allah ta'ala. Hambuk sahabat, si Rasul sallallahu alaihi wasallam, Hakim ibn Hizam radiyallahu an, in siya ini, long niya, nangayo ako long niya pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, dihilan niya ko. Summa sa'altu fa'atani. Nangayo na sa makulong niya kanya, dihilan ni sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Summa sa'altu fa'atani. Nangayo na sa makulong niya, pag-ubos, dihilan na sa makusin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pagpuas siya to, niyasihatan siya si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita niyo mga kataw tayo manguran, nasiyat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam atungod sin tao masaba, sin amuin tao, amuin masabar siya biyayan, papagbarakaton sin Allahu ta'ala, in amuin kahalan niya. Sabaran niya yung ginawabaran, di siya mga ngayo biyayan. Laong niya, ya Hakim, inna hadal mala khadratun halwa. Bunal to din alta laong niya yan, in iyan, nang gagadung-gadungan iwan malimo, in hati niya makasidlaw pangatod. Kainginan, kaibuhan sin manusya in alta. Paman akadaw bisakawati nafsin, burika lahu fi. Na hisiyo-siyo in nakakawa sin alta yan, hasabab sin hati niya tulus ihlas. Tahana-ana na sadya, dihil sin manusya magdirihil kaniya, hati niya pagmura. Sin manusya wayroon niya piyangayo, papagbarakatun kaniya sin Allah ta'ala. Wa man akadaw bi israfi nafsin, lam yubarik lahu fi. Adapun hisiyo-siyo in kerihilan sin alta yan, hadeng hasabab sin piyangayo niya, atawa biungat niya mangayo ako biyayan, di papagbarakatun kaniya sin Allah ta'ala. Sabab may mga kataw tayo manguran, aun waktuin manusya, nadauhon sin luman. Aun waktuin manusya, bukun niya to kaihlasan, kalunggusan siya biyayan, hangkan niya kiarihil. Sabya ngayon biyayan, hangkan na yato, di papagbarakatun ng si Rasul, sallallahu alaihi wasallam. Wa kana kalladhi ya'kul wa la yashba. Inupama niya biya siya kimaun, sumagawa di siya kansuhan.
Di na magpaid na mga kataw tayo manghuran. Sabab, ada kala, bukun tulus ihlas sinagdihilyat to, limuman sadya, sabya ngayon niya biyayan. Ang pagayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-yadul ulya khairu min al-yadis supla. In mang dihil, in lima taas, labi marayo ng si lima baba. Hati niya mang dirihil biyayan. Unin agi hakim, hambuk sahabat, si Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah walladhi ba'athaka bilhaq. Ibut pa Allah, amuin nagpara kay mga kasabunalan, la arza ahadan ba'daka syai'a hatta ufariqad dunya. Di na ako kumawa kansiyo puas mo ha. Di na ako tumayma, kumawa kansiyo puas mo. Sampai na sadya, matay ako. Manay ko da kuren dia dunya. Di na ako tumayma. Uno injima mga kataw tayo manguran, hi Hakim ibn Hizam, wayroon na siya, kimawa misan kan siyo. Piyaon niya na inaamuin, pagrida, iwan kasabar niya. Misan ang buok waktu, tiyawag si Umar ibn Khattab, ya Abu Bakar, aon din dito ato, ghanima biyayan, suko niya, piya tawag siya, wayroon da siya miyat to biyan. Wayroon siya miyat to. Narain di ni Long Umar ibn Khattab, mga kataw tayo manguran, saksi kamulong niya. Biyayta ko na kanyang kapatot niya, hihakim sa mga oiron na siya miyari. Long si mga ulama in sababiyat to, sabsin, kabtangan niya, di na ako ya Rasulullah, mangayo-ngayo, atawa kumawa kansiyo, puas mo ya Rasulullah, sampai na sadya ako mapatay, manay ko din dia dunya. Uno injima to mga kataw tayo manguran, long hi Imam Ibn Hajar rahimahullah, hi Hakim Ibn Hizam, hambuk sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hawak to siya miyatay, in kaaunan niya, innahu min aksari Quraishi malan. Day nga mga bangsa Quraish sa taud-taud alta. Allahu Akbar. Piya pagbarakat sin Allahu Ta'ala, in amuin kahalan niya, hatat kala piyaon niya in kasabar mga kataw tayo manghuran. Pagrida niya sin, misan datiyo-tiyo, nagrida na siya. Wayroon na siya na ngayo-ngayo, kaya pagbarakat sin Allah Ta'ala yung kahalan niya, sampai giantian niya to, sinlabi marayaw, amo na lang ta, na itong sila nga mga tao, barkanan, dahil habang sa Quraysh. Amo niya to, inhika to mga kataw tayo manghuran. Ini kaupat mga kataw tayo manghuran, at tabkir awalan nahar. At tabkir awalin nahar, amuin, sa uton tanyo in waktu, mahina at yaun. In iniday nga mga waktu sa rayaw-rayaw karna laong ta waktu hipag bahagi sin Allah Ta'ala, pagpanaog sin rahmat, sin rijiki sarta laong ta amuin waktu kakulasog sin pamaranan, maluhay hinangon in ginisan kakahinang, biara sin pag-ibadat, pagtuntut ilmo, pag-usaha, hinangon hawak tumahinat yat mga kataw tayo manghuran. Hangkan na laong ta mga salafun na salih, itong nila mga kataw tayo manghuran, dahil nga amuin laong ta makruh in magtug, puas, pajar, sampai paamuin waktu israk yaon laong ta biyayan. Itong nila, sa mamin waktu ini, waktu mabarakat ini, sabi ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat ng kan Sakhar al-Ghamidi radiyallahu an, laong niya nagsabdi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nangin dua in Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, ya Tuhan ko, papagbarakata para umat ko in waktu mahina at yan. Papagbarakata. Narain diya in kaunan si mga kasahabatan, in katan hajat nila, hinangon nila, sa uton nila, hinangon nila, waktu mahina at mga kataw tayo manghuran, pag-usaha, pagtuntut ilmu, katan hinang nila to, sa uton nila, waktu mahina at sab, karna, inya to mabarakat, dahil nga dua sin Rasul, sallallahu alaihi wasallam. Labi luwa na to di Sakhar al-Ghamidi, radiyallahu an, amu in nagriwayat, sin hadis ini, in kaunan niya mga kataw tayo manghuran, waktu mahina at, katan pag-usahan niya biyan. Distribute niya waktu mainat sampai long si mga ulama in kaunan hi Sakhar kasura maluhu, taud sin alta niya nabangkat hatta kana la yadri ayna yada'ahu, sampai di niya nakaingatan bang nakapakain ng taud sin alta niya, sabab may ta
hinang niya to katana waktu mahinat barakat mga katawtay manguran dua asin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na ini ni mga katawtay manguran hati niya in bangsa muslimin sarang mahinat pabati na biyayan waktu sambayang pajar sab amuyan in amuin long ta barakat din dun hayan ampalong tabiayan sampai sambayang pajar kaya lupahan na inyat to tanto na sadya malago kaluhian mga katawtay manghuran. Kitaan nyo in sunnat hawak to pajar biyayan sa sunnatul pajar inyat to khairu minad dunya wa ma fiha labi marayo deng sin dunya ban sin luun niya sunnat sadya to amuin kabliyatan sin amuin sambayang pajar pardo biadiin nin sambayang pajar biariin na sampai beta si Rasul sallallahu alaihi wasallam siyo sinakasambayang pajar jama'a pa wa fi dhimmatillah in siyalong parihala sin Allah Ta'ala in adlaw yaun. Nabiyan mga katawtay manghuran hati niya sa utong tanyon waktu ini hapag ibadatan pa Allah Ta'ala pagtunayan singkatan inang tanyo mabarakat mga katawtay manghuran. Di saan magsibu in kahalan si manu siya nakasambayang pajar jama'a iwan sinuwairuun. Di magsibu. Sabing tao, bati na. Pagsambayang pajar jama'a, insiya, halawang parihala sin Allah Ta'ala. Nain tao wayroon. Nakasambayang, ay kauna Isyu na bahain tagparihalaan kaniya. Sa bubus na. Na, rin di ay ni mga katawtay manghuran, hati niya, sa utuntan nyo ini. Hikalima mga katawtay manghuran, hati niya, may nang sawab ikadawat simbarakat ittiba'us sunnati inda tanawulit ta'am. Amuin aharun tanyo in sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hatungod sin amuin pagkaun. Bangkita nyo magkaun na aharun tanyo in sunnat din hayan. Matawad mga katawtay manguran sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa in sabuton tanyo amunalong ta in puunan. Apabila na hinang tanyo ini na daing hapanagnan pakahinapusan barakat kataan mga katawtay manghuran in mahasil tanyo. Uno yato mga katawtay manghuran maluhayra. Amo na lang ta in pagbismillah. Bangkaw sung kumaon pagbismillah kaw in iyan hikadawhat mo barakat. Dita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ida akala ahadukum ta'aman falyakul bismillah. Apabila kumaon inhang katauring kanyo inhang kataw kanyo pagkaon na sarang siya mamung bismillah. Fa inna siya fi awwalihi falyakul bismillah fi awwali wa akhirih. Apabila niya kialupahan na inkabtangan niya bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Ini mga katawtay manghuran laong Imam Ibn Abdul Bar day nga mga ulama nasabbuta kitab al-Muwatta ajma'al ulama maupakkat ingkatan ulama in ma'na sin tasmiya 'ala al-aqli in pagmakna sin amuin maksud sin pagbismillah sung kumaon at tabarruk mangayo barakat pa Allah subhanahu wa ta'ala papagbarakatun in amuin kiyaun mo yaun. Allahu Akbar. Hinang maluhay mga katawtay manghuran umiyan sadya ko bismillah ang pakaw kumaon atau aminom na inya to papagbarakatun kayo mo sin Allah ta'ala bang mo kiyalupahan masikaw diarak bismillah fi awwalihi wa akhirih inisabot mo hangan tagnan ko hangan sin Allah Ta'ala panagnan sampai pa kahinapusan tanda to sin halga sinamuin hinang manuay ni sunnat kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin magbismillah kita niyo hati niya day nga hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam adapunin hukuman niya laong si mga ulama wajib mga katawtay manghuran. Di tanyo manjari siya tinggalan. Sabab apabila tanyo tinggalan, sumaw ka to insaitan. Magdusa kita nyo. Apabila tanyo tinggalan, tiuod tanyo. Di na kita nyo magbismillah, magdusa kita nyo pa Allah Ta'ala. Karna ini nilang si mga ulama, biyakan na Ibn Uthaymin rahimahullah, wajib ini mga katawtay manghuran. Wajib. Namo na lang tabang maiging barakat pagkaon, amo na lang tao makakita-kita nyo, lang tabiyayan, aun waktu yan, kumaun biyayan, sadikan suban. May tabayat to. Na ada kalain sabab, wayroon siya nagbismillah. Naigin barakat yato. Bang wayroon nagbismillah,
sumaw kanya in iblis, in saitan, kuntaran niya. Dahil nga sabi, tubang niya katumtuman, Bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Ini dahil nga mga hinang, biyay takato si Rasul, sallallahu alaihi wasallam. Hambuk waktu mga kataw tayo manguran, hambuk pa, dahil nga sunnat si Rasul, sallallahu alaihi wasallam, bang magkaon-kaon, amuin, long tabian, nag-aakad-akad kita news. Sama-sama long tabian, pamilya biyan, nag-aakad-akad. Inya to, hika, may nang day sabsabab, hikadawat simbarakat pagkaun-kaun biyan. Sabab, hawak to si mga kasahabatan, laong nila pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, in hadis din kan Wahshi, Ya Rasulullah, inna na'kul wala nashbak. Bunal to ya Rasulullah, kami laong ni magkaun kami, sa di kami pagkansuban. Uning biyayta si Rasul sallallahu alaihi wasallam, hambuk hinang mga kataw tayo manghuran, papagbarakat uning pagkaun-kaun sing kita niyo, kala alayhi salatu wassalam, pala'allakum tattarikun, ada kalain kamu yan, nagbutas biyutas si kamu biyayan, laong si mga kasabatan, laong niya, nagkanya-kanya kaming pagkaun. Uning biyayta si Rasul sallallahu alaihi wasallam, pajtami'u ala ta'amikum, pag-agad-agad kamu magkaun, laong sing kita biyan, aunsan magkasabot sin kita, laong ta, biya bukon mahop, kumaon isa-isa biyayan. Bukon biya sin yaon kamu, aon diara, aon mataod kamu biyan, biya misan tiyo-tiyo biyan, mahop ko kumaon biyan. Nanya to, di nga pangindo si Rasul sallallahu alaihi wasallam, laong tabiyan magpun-pun biyayan. Wadkuru smallahi alay, ang panyo, sabbuta ingan sin Allah ta'ala. Pag bismillah kamu, yubarik lakum pi, papagbarakaton kaniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, in pagkaun-kaun nyo yan. Nabiyan mga kataw tayo manguran hati niya, day nga mga sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hati niya, long ta, hikadawhat sin barakat. In hikauno mga kataw tayo manguran, sabab may nang barakat, hikadawhat, tanawulus sahur, amuin magkaon kita ni waktu sahur. Habulan Ramadan, murah-murahan, in kita nyo pabuton katan sin Allah Ta'ala, yan nalong ta magdurunggo-dunggo in bulan Ramadan, then dihay ni sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in pagkaon sahur, karena in ini, makadawhat kita nyo barakat. Dihay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat muttafaqun alay, tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Pag sahur kamu, karena bunal to na pag sahur yan, barakat mga kataw tayo manguran. Aw niyan manusya, di na siya magsahur biyan. Asal lalaw niya pagkansuban da ko lang na di na ako paghaptiyon waktu may naat biyan. Na inyat to, way muhinangin sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta, way ikaw nakadawhat barakat. Nasarang kita nyo magsahur mga kataw tayo manghuran, sabi ini makadawhat kita nyo barakat lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pito mga kataw tayo manghuran, ikadawhat tanyo barakat, silaturrahim, manugpati kita niyo kasila sa pamanga kampung tanyo. Karena in ini papagbarakaton sin Allah Ta'ala, in pangumulan tanyo. Laong ta, dumayaw in sa sabutan kato tanyo. Lumasa kato in kampung tanyo biyayan. Sampay in katan manusia. Sabab, laong ta, bang in kampung tabiyan, di na lumasa kato, sabab di kita manugpat kasila sa kanila, biyari na yung taudo ka ing biyayan. Sarta in mga pagbaranja kanila biyan, in iyan, papagbarakaton sin Allah Ta'ala, in amuin pangalta biyayan, pagbarakaton, hasab si manugpat kita kasila sa kanila biyan. Doon naka amuin, magpasalam dua kita kanila, panugpat ito kasila sa, atawa subon, mauno-uno na kami kahalan niyo, o kira kamo biyan, panugpat ito kasila sa biyan. Atawa bisitahon mo sila bang sila yarira masuok biyan, panugpat ito kasila sa biyan. Magsadak kakaw kanila, na inya to, may nang sawab papagbarakaton, sin Allah subhanahu wa ta'ala in kabuhi tabiayan. Biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis din kan Abu Hurairah radhiyallahu an, noong niya, diungog kin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda. Hadis ini mga kataw tayo manguran, kakitaan niyo, in amuin barakat, apabila kita niyo nanugpat kasilasa. Biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ay yubsata law fi rizqihi. Hisiyuso ni kakuyag kaniya, in paluagon in rijiki niya, subhanallah. Wayun sa alaw pi asari, iwan dumayaw, in sasabutan kaniya. Misan wayron na siya rin dia dunya, in sasabutan kaniya sin mano siya marayaw. Sa
karungan day nga mga kampong niya biyan, manugpat siya kasila sa biyayan, palyasil rahimahu, na manugpat siya kasila sa biyayan, pa mga kampong niya. Manugpat siya kasila sa pa mga kampong niya. Biyan mga katao tayo manguran, hati niya, ini, day nga sabab, amuin, papagbarakatun, in kabuhi tanyo, sinallahu subhanahu wa ta'ala. Papagbarakatun. Misan pa in kampong tabiayan, mangi in kaunan marikato biyan, masi kita nyo diarak, manugpat kanila biyan. Sari na in sila to, na parakala nila, nagdusa sila pa Allah Ta'ala. Sa in kita nyo, misan pa nagmangi kato tanyo, in kita nyo masi diarak, magmarayaw. Sa bahambuk sahabat, miyato pa Rasul, sallallahu alaihi wasallam, long niya, inakulong niya, ya Rasulallah, aun kampung ko, ahlumu alay mo yajhaluna alayya. Magmarayaw ako kanila, sa dupangon nila ako. Wa uhsinu ilay mo yasiuna ilayya. Magmarayaw ako kanila, intong bas nila ka, kung mangi biyayan. Diyang kihon nila ako, igilon nila ako. Wa asilu mo yaktauna ni. Sugpaton ko yung kasila sa maon kanila, bugtuon nila sa biyayan. Uning biyata si Rasul sallallahu alaihi wasallam kaniya, laang kana kama takul, pakaan na matusifahumul mal. Banglaw ning kabtangan mo yan, biya suy-suy mo, sa kaula-ula, siyungitan mo na sila, baka kayo. Ati niya, busungon mo sila yan, in mga kampong mo biyaning kaunan. Wala yazalu ma'aka minallah, zahirun alay madum ta'ala dalik. Ibanin Allah ta'ala masi tumabangkay mo, maun kanila, hasalukay in ikaw, nagmamarayaw kanila. Misan pa ikaw na nila, nagmamangi kay mo. Nabiyan mga katao tayo sa papagbarakaton sin Allah ta'ala, pangalta mo paluahon, iban in sasabutan kay mo marayaw. Misan mayroon na kita rin diya dunya, sa kaula-ula, buhi da kita, sa buhi ani sasabutan ka tumarayaw. Masya Allah, tabarakallah. Ini kawalo mga katao tayo manguran, mahinang sabi kadawat barakat, takdimul kabir. Amuin, hulmatun tanyo, in amuin mga taumaas tanyo. Na ini, daing ha mga sabab, ikadawat sin barakat. Sabab lang si Rasul, sallallahu alaihi wasallam, al-barakatu ma'akabirikum. In barakat, sarta niya, in amuin, yan din doon ha mga taumaas niyo. In barakat, taumaas, haummul, iba na ilmu mga katao tayo manghuran. Dua rin diya ni maksud. Al-barakatu ma'akabirikum, in barakat lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam, yan din doon ha mga taumaas niyo. Taumaas sa pangumulan, mag-addat kita nyo kanila, hulmatun tanyo sila, down tanyo sila mag-meeting-meeting, magsumad siya kita nyo kanila, sabiyan din doon kanila yung barakat ng si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makaingat kita nyo mga parakala, dunya, sabab sin experience nila, kabuhi nila, maumul na sila biyayan, makakawa kita nyo hikmat na nga kabtangan nila, na iniyan makataw tayo manguran, nagdapa-dapa sin barakat in manusia aun din dito halumbay nila taumaas long ta may mga apo tabiyayan malaas na biyan na inyan chance na da magsumad dya marayaw magsaumbibi marayaw magmiting-miting kamo makakawa kaw barakat hikmat na kabtangan niya barakat mga katao tayo manghuran ini kadua barakat hadis si Rasul sallallahu alaihi wasallam ini amuna misan bata sumagawa piya lagbu siya sin ilmu niya na ini sarang tanyuray sa buhulmatun misan lang tabata ha umul biyan sumagawa maumul siya ha ilmu biyan hulmatun tanyo sa makadawat kita nyo barakat mga katao tayo manguran sa lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam al barakatu ma'akabirikum in barakat yan din doon ha mga taumaas nyo in amuin lang ta hikasiya mga katao tayo manguran kilot taam, hati niya kailot taam, pagkilo sinamuin, pagkaun, ininiday nga sabab, makadawat kita nyo barakat. Sabuno, hangkan niya mga katao tayo manghuran, magkilo, in sabab niya, hasupaya, di maaon in mga pagdupang biyayan, pag-akkal, kilohon biyan, mamikaw biyan, halga biya ini, na 2 kilo, na kilohon niya to biyayan. At amang kau magdihil, magluto pagkaumbiyan, pila supain ka unon biyayan.
hasupaya di maaw ni mga pagdaruhasa biyayan. Magdaruhasa, makamambong long sing kita biyanin kaunon. Malupas, mabalos na sadya. Sabay ron pag kilo yato, pila supay ni luto ko biyayan. Nabiyat mga kataw tayo manguran, ininibiyay ta si Rasul sallallahu alaihi wasallam, kilo ta'amakum, yubarak lakum. Pag kiluhan niyo, in kakaun niyo, hati niya pagtimbangan niyo, paggantaan niyo siya, papagbarakaton kanyo sinallahu ta'ala. Inyat to, hasupaya, maka anib day nga amoy magdaruhasa. Malupas yung pagkaon, iban lang ta, di siya kumulang. Day nga amoy kapatot si Manu siya, mga mamimibiyayan, mami 2 kilo. Nagantaon mo na sadya biyanin bukas biyayan. Ada kala nagkulang, nakiyahakan mo na siya ito. Nami at pinangkan mga kataw tayo manguran, hipakilo kato si Rasul sallallahu alaihi wasallam, hasupay papagbarakatunin amuin, pagkauntan niyo. Ang ikang po mga kataw tayo manguran, kahinapusan, ilqaus salam, mahinang sabab ikadawat tanyo barakat, amuin lang ta. Bang kita sumud palaumbay tabiyayan, na mag-umiyan kita, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini maaunin barakat mga kataw tayo manguran. Diayta si Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Anas radhiyallahu an long ni Anas, nagbayta long niya kakun Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya bunay, ida dakhalta ala ahlik, pasallim yakun barakatan alaik wa ala ahli baitik. Ya anakku, bangkaw long niya sumud pabay mo, paahli mo, pagsalam kaw, maun in barakat, maun kay mo, iwan paahli mo. Long ta, dumayawing kahalan nila. Sabihin, pagsalamu alaikum warahmatullahi ni, kabtangan mabarakat, maun din doon, tumubo in pagkasilasa, in pagpatiagi, sin kaibanan, pag-addat yaddati, hasab sin salam, mga kataw tayo manguran, mura-murahan mga kiaulungan sin Allah, amu in long ta, kaya pagbarakat sinallahu ta'ala, in pangadyan tanyo hawak tumapon ini, amu inlang ta, maon kita nyo din nga mga manusya, mabarakat, in katan kahalan nila, apabila tanyo naakad in hangpo para kala yato, day nga sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hindu kato tanyo, in kahaupuan niya mga kataw tayo manguran, hati niya, hinangon tanyong daakan, layon tanyong liyangan, magmabuwa kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala, ini kahaupuan niya, parman sinallahu ta'ala, walau anna ahlal qura aman wattaqaw, bang sadyain mga tawalom kauman na maratsaya, iban nagmabuwa, lafatahna alayhim barakatim minas sama wal ard. Tanto, ukabon na mo kanila yung mga barakat na yung langit, iban hagumi. Mura-muran mga kiaulungan sin Allah, hati niya pagmumpat sin Allah subhanahu wa ta'ala, pangadyan niya waktu mapun ini. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li walakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdi wa rasuli nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.